Baik menekat bimenekan usi Yesus. Syukur neus neno natuin. Kita ikutin anbi kanal YouTube. YKB GKI TV. Buat meto henatet nenan ino. Naun henatet nenan alaki konen. Dan pules milai miliata sokanam bersyukur. Natuin saya niu kai tak soalnya nanti nenan. Tapi tal nabal. Amin. Baik menekat tambi menekan usi Yesus. Agninon binenuit nen inakanak. Tamnon tok pahpinan. Mabiti ay masuikan bina Yakobus sulat nakaha elaha talante nila bomese. Matupus niyo kits mabiti an binelaha lein hananak. Hoy ato ni leka muki ni usneno. Hika mihimfaka leka himiki ni pahpinan. Papmese onle imimus mo kuisneno. Amen na ulit tata. Lasim nono nane nak hiteuk matatena hitnekak tokmas mata mese hitnekak tokman sian bian. Esnane leka hiteuk tok hitman sian bian. Hit at mamepan nekaf es nok es. Hitam saat mapuitan tenap es nok es. Anbi alelasi anbi hitimoni. Esnanet leka hit tamnon tok pahpinan. Pap mese onle hiteuk tok pahpinan. Hita mese bit nekak tok pahpinan. Oke te hit mapuitan nekaf. Enati at nao ayat mo itatuin. Ale kanan tuab mamolog le hiteuk tokan. Kalau onane leka hiteuk mata mesbok tok pahpinan. Hitam nom tok pahpinan. Nakubus an fenek itnak. Pap mese onle hitamus tok usneno. Isnanem bitabui aan knino. Na Yakobus an fe fenekat niu tok nino. Henati bihitimunik neno neno. Kais tamese bihitimunik hituak. Kais tamnon tok pahpinan. Natuin leka hitam non tok pahpinan. Hitmes et muin matnao tatuin pahpinan in romin. Hitam sa mes tamolo kay tatenap tak. Itvia bino nan inmunit kanam non fanok usneno. Itvia bino imunik kanam non fanok hitlumi. Mahitam sa mis tatenap tak. Hites alekot kit. Hit tatenap hitua kitmunik papmeseon misneno. Esnane leka hitana balas lei papmese hitame tamus apus neno. Itabui nag Yakobus an fenene uki. Alaki tamese hitnekak. Enati tamnon kais tamnon tok papinan. Mes tamnon tok usneno. An kunit nino antunyo kiton nane. Kais atlikan henati at like mat subscribe. Alaki onen. Terima kasih usi emnen milaliho am kinino. Tunta ko kay itabu ital na balbal. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.